Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh manglem terme prhilalen. Edevlesere volaehem izenea amena stavinaete družinamen letkaja Ramazan Maseko e Koranesoro. Kovajtano autor Amaro Hal Daija Omer Idrizović. Mangle prhilalen godini. Kovde sutnudi vej akale shujej plemenito, Mubarak Masekosor Ramazan. Дружинамен, камаров тото деси темаја адабија понашибе и копостиба. Со се валяне катар течера лафи. А катар валяне течера лафи прхала муслиман, јер и си бари потреба е постаче, опостачи, те пенџари, колајтане одула адабија понашибе и копостиба, хем не в себе валяни толе понашибе ко одреđена буча, хем те водини пажи. Те манглам, толамен шужо постибе, те манглам, амаро постибе тол употпонимеј, те манглам, амаро постибе тол исправно, хем те манглам, амаро постибе тол признато кабули, ко Аллахи Азza wa Jalla, a meni je potrebno te džana, te penđara, te anaki praksa, kolajtane odula adabija, ponašibej, ko postibej. Poželjno ko volu postači te vodini pažnja, ko ne savi buča, ko postibej. Znači manuško aso postini, poželjno te vodini pažnja, ko ne savi buča, dok postini. Prvo, hala musliman tano ose huri. Ili sar su amenu večeraja sifiri. O islamska učenjakija ta neko je glaso so i pohvalno te uštelpe ko sifiri. Ama, nanetano grešno okova koja so propustini. So značini, na ne grešno koja manuškova so na uštela ko sifiri, ne uštelno ko sifiri, lalo soiba na neja savko manuš grešno. Belžinđula hadisi ko Buharem ko Muslim, rahmetullahi alaih, kotar Enes radijallahu talan prenosinipe, so ačerđama Roma glopi kamberi sallallahu alaihi wasallam, ušten ko sifiri, se ko sifiri i si berečeti. Allahu akbar. So se poželjno opostачите водини пажња, те водини рачуни котар сифири, со се олесор уштибе ко сифири прхала муслиман, а нела беречети. Или и силе беречети прхала муслиман. Разлог беречете соротано со оманушовела позорало. Освежини хем олакшини е постаче се опостиба. Освежини хем олакшини е постаче се опостиба. Косифири прхала муслима. Двајтано лесо беречети. Со халапе косифири. Косифири халапе обилно, а хем скромно хајбе. Па макар те воло два хари пани. Са судисара амарева черена, ушти косифири хем ако не јам бокало. Барем не е хурма, хемик чаша пани пи. Не мора теха ако нашти теха. Мачав те изоставине и прхала муслиман о сифири, па макар те пие хари пани. Макар те пие прхала муслиман хари пани, али ма пропустин никако о сифири. Се чачипна се о Аллах Джелешану хемо мелекија, а не на салавати ко околах кола су уштена ко сифири. Бележини Ахмед рахметуллахи алейх. O Allah Azza wa Jalla hemo melekja, a ne na salavati upro okova postači, upro kova manuškova su uštela ko sifiri te čelo prava muslima.
Па со се тоа ленјава или те пропустинao сефири, а мен кола со повише авдие пажња даја преносе телефонесе, Facebook, TikTok, YouTube, ма вера буча, него со даја преднос или допринос те бешат, те дружина мен е Куранеја, те родаз опрос котар Аллах субхану таала истиквари, те чера зикрите споминате, ба чера е Аллах джелле джелалуху субхану таала. А сакењо Аллах азza джелле авдија нела салавате му пекамбери салал, односно мелеке. Па и сили оправдањето пенака на джихаре. Толо мануш ленјава, интернештол ко сифири, субханаллах. Дуито адаби понаши беј ко пости беј прала муслиман, тано сиджари беј е ифтареја. Мануште сиджари е ифтареја. Те но ленјава. Исто джихар ко ифтари. Ало вакт ифтаре со ленјава. Сам че ке на пустинја, сам че ке на не ифтаре, субханаллах. Него, ча не со пустинеја, ча не со вакт ифтаре сор те сиджаре ифтаре. Нате джате пире, те кова, еси па на памича, вика па на памича, те дихава која си ко Facebook, ја те дихава која лайф, ја ко... Те си не напака со ке случаја. Ја ифтари па на 15 минути, ту бисте джанте лече цигаре, прво кад джака лече цигаре, не вајзе ифтари. Нека салту од кодрума, али да нямам памича на ништа, па на посева пи. Али битно ту те джате лече цигаре. Jer kad pagete tari cigarom, greška pravo muslima bari. Wallahi greška bari. A mena maru manglu pekamberi alaihi salatu wasalam si kavamente сиџара ифтареја. Пожелното на опостачите сиџаре е ифтареја чим окам зајджини. Сахл ибн Саъд преносени котра пекамбери салаллаху алейхи васелам со очерџа Амару мангlo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadisi koја бележи Бухари Муслим рахметуллахи алейхи. O manusha kao venko shukar sađiko te siđare na iftareja. Allahu akbar. O manusha kao venko shukare sađiko te siđare na iftareja. Sađiko te ka siđara iftareja, ka vodina pažnja kotra iftare ili kota vakti iftare soro koako shikare. A sađiko ti jane lenjava prema iftari tega te ilo shukar kol dura menda prala muslima. Soa čerela pi iftari. Вараните чере ифтари да туленцар, то есть хурменцар, не пар на броја, сунети кота Расул алейхи салам, ако на не онда, ка чере пање, ако не тој турма, ка лека пиек чарша пани. Енес ради Аллаху таала ва чери со пекамбери алейхи салату вассалам ифтарија неко бореј хурменцар, да туленцар. Ангедер со какланини, значи ангедер со какланини прво сочирџа У пекамбери алейхи салам hala neko bor hurme, to jest pagla, pa tega te klanja. Значи, ангедер со кланини, а ако нахинуле и датуле, тега ни, манушка пагел или коморсини, хурменцар, а ако нахинуле ни хурме, тега ни, капиел, некобор гутлай, пани. Значи, ако не неле мануш датуле, калел хурме. Ако не хурме, онда калел пани. Ако хадиси бележини Ебу Давуд, Al-Hakim, hem od Tirmizi, rahmetullahi alih. Ако те си кавјамен, прала муслиман, сојтано похвално која кава начин те ифтарине, ангедеро о акшам намази. А пало намази, шајте хас кобор мангеа. Сем ако е софра или ми, постави ми ангедер о намази. Хема којето на джихари исто сунети кота Расуле алейхи салам. Без озира дали јам ко Рамазани или јам ко Рамазани. Ако е софра или ми, ковакти е намазесор ке валенте кланини пе, тега те на кланина него прво ка хамаро, па ки ка завршина, онда ка кланина одна. Па джихар поступинаем ковакти Рамазанесорим, уопште ке не јам ко Рамазан. Каква случај, значи прво ка хасмаро, онда ка кланина.
hem isyamen pana pobutrte çelo pelafi kotar adabia ponashibe ko postibe amen inshallah devlesere volaka nastavinat tehsa te çelo lafi kotar adabi ponashibe ko postibe tano sartrito kol dova ko iftaribe postibe hem palo iftari štarto kola me ciritut kotar obuča kola son nanena šukar ko postiba Odle se açuna metar, tehsa pratina menişala, sar svako adive, ko akşami mukaya tumenye dersi, te osvežinat tumen, te šužačera tumaro iftari, akale šužej predivno letkaya Ramazan mase ko e Kur'aneseho, ko taramaro šukar prhal, manglo prhal, ko mangla tume šukari pej, Omer Idrizović. Hem akatare isto, mangala tume šužej lokej Ramazanesev divesa, والله تجلو قبولي تمارهم ورب بوستيبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته